Hi bitches, welcome or welcome back to my YouTube channel. Bukvalno kao što vidite, today I have some curls. Odlučila sam danas da postanem prava Catherine Pierce. Znači jedna jedina mračna boginja Catherine Pierce. I bukvalno sam danas i kovrđala kosu sa ovim. Ovo sam dobila na poklon od drugarice, ovo je Figaro. Tako da stvarno mi se sviđa, pogledajte kako mi je kosa, ono baš mi je top. I baš je lagano praviti coverage i curls and wavy hair sa ovim. Dok su oni što sam ja kupila, stvarno ono teško i nisam mogla savladam, ali ovo je stvarno cool, stvarno mi se sviđa kako izgleda. Ali dalje ja volim najviše svoju popeglanu kosu, to je nezamjenjivo, ali ovo je stvarno osjećam se kao Catherine Pierce. Bukvalno obožavam. Anyways, bitch, danas gotova mi je nova kartica, sve je super, uspjela sam je skopčati sa PayPalom. I znate što to znači? Shopping time. U zadnje vrijeme sam se osjećala jako loše i ne znam, mizerna sam bila, ne znam razlog, ljudi jednostavno, u stvari znam, like girl, I've been tortured by my family again. And it's like so many things just keep piling up, my people not working, them constantly being up my ass, you know? And the guys, and it just piles up, bitch. Tako da, ja imam jednu metodu koja riješi sve probleme. Koja riješi svaku bolest. Sve nelagode. To je shopping. Shopping riješi sve. Shopping je moja terapija, ljudi. Meni ne treba terapija. Ja odem sam u shopping i kupim sve što poželim. I to je moja shopping terapija. Prvo sam si kupila ovaj lak za kosu, da kad budem pravila ove ovako waves i ono coverage, da mogu da ga setujem. Ovdje su neke tablete. Što mi ispade? To je naušnici, žvake. Žvake sam se svuda poslala po to, dakle su posuda. Imam ovaj ponos, ali to je nebitno, ljudi, da pokažem malo slatkiša. Danas sam, ljudi, imam i ovaj čips, danas sam cijeli dan jela samo slatko. Mene, ljudi, slatko pokreće tako da imam puno energije, zato što bukvalno nisam spala cijeli dan, umorna sam, znači komirana sam, u restorancu umalo nisam komirala i zaspala. Ali mene slatkiši pokreću. Ja sam cijeli dan jela samo slatko. Jutro sam se isto prvo jela Kinder Chocobons. Onda sam jela plazmu. I kasnije sam u restoranu jela kolač. Sve to mene pokreću. Mene slatko je, slatko je čokolada, mene je to kotač. Da me neko otvori, sam bi šećer izašao. Tako da da. And that's on staying pretty and sweet. The more sweets I intake, the more sweeter I get. Tako da da. I to me držalo cijelo dan, evo ne spavam, znači bukvalno sam da odem ranije u grad. I eto, tako nisam, jedno sam stvarno jela salatu poslije da me malo osvježi. Tako da imam svoju ovu najdražu milku da vam pokažem, ovaj čoko cookie. A haj to nebitno, da vam pokažem novu haljinu sam uzela u Zari. Bukvalno je preljepa, morat ću je probati, stvarno se nadam da će moći, ali ipak ono S je, nisam htjela uzeti baš XS, jer obično ove haljine koje imaju Reißverschluss, teško, kako ide, teško ono da mi mogu, ali evo ovo ima Reißverschluss, ali ono, ja mislim da ću moći samo ovako, navući skazana Skinny Bitch, kazana Skinny Legend, Skinny Perfection, tako da je baš lijepa, zaljubila sam se u nju, to je najskuplje što sam danas kupila iskreno haljina, koštala je 20 €, ali ono, ostale stvari koje sam kupila, ljudi, iznenačete se kako sam dobila kako sam našla po jeftinoj cijeni. Onda sam se, ljudi, zauputila do New Yorkera i bukvalno shopping je moja terapija. Toliko sam našla, ljudi, za samo 15 €. Ja sam našla cijeli outfit, znači 5-6 stvari sam uzela. Prvo imamo ovaj cute crni tank top. Ono basic regular, jer mi uvijek treba ovih ovako crnih topova, zato što volim crno. Bio je bijeli, ali ne mogu bijeli, sa jednog ga obučeš i možeš ga baciti na pranje. Tako da volim ove crne. Bio je XXS, ali ne znam. Ne znam da neće jedino biti ovaj širok XS, malo se materijal, ako XS čini širok, ali XXS bi bio premal, tako da ne znam, uzela sam XS. Onda imamo ovu, kao ovaj top.
Imam ovaj kao top. To su tamo džalovi mama i sestre zato što mu uznemiravaju i ne daju mi nikad mira. Ali to svi već znaju. Tako da imamo ovaj top, baš je cute. Onako, sviđa mi se materijal. Tako da ako kad čujete buku u pozadini, znate to da su one, da mi ne daju riječ da progovorim, jedva čekam da se osam da pobjegnem iz ove zlobe. Anyways, next, imam ovu kao cute, volim ovaj materijal ovako kao pliš. Imamo ovu suknjicu koja se sigurno ovako veže po dnu. Sad ćemo da vidimo. Da probam da je zavežem na mašnicu. Pa moglo bi ovako ići, zar ne? Lijepo je. It's cute, slatko je, sviđa mi se. I ona isto XS, ja ga nosim sve XS, zato što sam ja Skinny Legend Skinny Perfection. Onda sam si, ja mislim, je li ovo zadnje iz New Yorkera? Učini mi se da jeste, nisam sigurna šta je ovo. Da jeste. Onda sam si uzela, znate da ja volim sve šljokice, onda sam si uzela ovu šljokice u suknjicu. Stvarno, ovo je stil. Prije sam je viđala ovu suknjicu još prije za Novu godinu, mjesec i dva, ali tada je ljudi bila troduplo skuplja. Zato sam je platila samo ljudi... Samo sam je platila 3,5 eura. A bila je prije ljudi 20 eura. I'd say that's a steal. Tako da je cute, sviđa mi se stvarno. Ali to nije sve što sam ja kupila, ljudi moji. Ja sam si kupila i nove slušalice. Zato što moje koje sam imala ove bijele, obične, su mi stalno prestale raditi. I nervirale su me, jer ono malo pa se samo isključi. I onda sam se odlučila skratiti muke. I kupila sam si ove ovako Redmi slušalice. I baš su top, sviđaju mi se ovako. Zato što baš ono kliknete ovako i ugasi se muzika. Nije ono ko one druge da samo ovako nešto malo dotakne ili uhom ili kosom da se aktivira ili ugasi mi muzika. A jedno je glupo što ne dođe kabel uz njih. Tako da sam se ja morala priuštiti i kabel, ali ovaj mi se kabel sviđa, stvarno neće puknuti ovo kao šnjura, pertla. Tako da je to stvarno cute. Isto sam skupila, sada mi treba uvijek ovako nosim cipelice i čizlice. Ove kao najlonke, ili kako to već ko kaže. Ja kažem štramplice. Tako da to sam isto uzela. Ali ja ne znam šta da nosim ljudi u ovo doba, zato što bukvalno danas sam išla u dokoljenicama, u čizmama do koljena, je li to ili tene. A tene ne idu u suknju i haljne, ja nosim samo suknje i haljne, tako da bi izgledala kao seljanka. A ovako, nemam neke cipele, imam neke ljubičaste, ali one se ne pare uz ovo. A ove ostale su mi sve sandale za ljeta, ono gola noga, otvoreno sve. Tako da, to mi baš ne bi bilo ok da nosim sad još uvijek. Možda bi bilo hladno. Tako da još uvijek imam ove tepavice, još uvijek mi rade. Tako da ću definitivno morati uskoro kupiti nove tepavice. Jer nakon 2-3 puta korištenja tepavica, ja mislim da više ono odsluži svoje. I imamo i ovo ljepilo. Tako da ja mislim da je to što sam sve uzela. Stvarno mi je drago jer nisam išla u shopping jedno veoma dugo vremena. Nisam kupila ništa novo od odjeće, imam 2 mjeseca. A sve sam kupila ovako šminku i najviše ovog pudara, ljudi. Najviše ovog pudara. Trebalo mi je još da dođe ovih pudara. 1, 2, 3, but the girl who told me to get, who will get it for me, she didn't. So, I got tricked. Tako da, ljudi moji, inače sam koristila samo šminku sam kupala, eto, konačno sam kupala nešto od odjeće, tako ćete moći gledati u ovoj sedmici. Sve ove outfite već ćete vidjeti dok ja objavim ovaj video i sve, tako da se zapratite na Instagram Sprinkle668 da ne propustite nijedan ikonični outfit and look. Ja to i volim, stvarno mi se sviđa ovako kosa, da im baš ono Catherine vibes. Da vam je pokažem, znači iste smo, sestre bliznakinje.
Da vidim. Pierce. Da samo nađem. Mislim već svi znate ko zna vampirske dnevnike. Bukvalno iste. Bliznakinje ljudi. I'm Catherine Pierce, I'm a survivor, I survive. Ja se bukvalno njoj so much relate-ujem, jer je obožavam, jer je ona sve učinila što je god je učinila, jest da je ona bila zlobna, ali sve što je učinila, ona je učinila s razlogom, zato što su je morale da se bori za sebe i da preživi. Jer je imala sama sebe, kao što ja uvijek sam imala sebe, tako da volim je, zato što je baš najmoćnija i pametna i bad bitch. Čak je Joela preverila na kraju. That's so me. That's so me. I would even trick the devil. It's been a shoot watching you take on the devil. Considering I had him wrapped around my fingers since the moment that you stepped into hell. Why did you think he wanted you? Because I wanted you. Duh. Ja sam ljudi rođena za Hollywood da budem glumica. Tako ljudi preplatite se na moj YouTube kanal Sprinklin za Šholova, Instagram Sprinklin 668, vidite sliku svim ovim outfitima, reelsovima i naravno TikTok Sprinklin 37 da me pratite svakodnevno na live-ovima. Danas sam imala 5 live-ova, a sad ću da uključim 5 tačnije. Tako ljudi vidimo se, volim vas.